Hawayoi yakam kini kipisa kiwa jet kiwa de in kiwa lengkot lengkai bunsen ngapi cem citomi wa kamnu pun em kami ya kini kipisa yo lese bo em kat tu kat ni na ngadapi kiwa perchang pelai jubor yakam kini kipisa da kawa tai da kaden right lene da ka solitip kat em le kat tu kat ni na perdi yong i yo lese kiwa juk keliang ya kini kipisa ha kitu kibru kiwa him ya kini kipisa kiwa jet kiwa juk yoi kham tam barabo chayau ha ki por man ya kanu bayau yo lese boy em na perdi yong ngayong pile kiwa juk penem kam ya kini kipisa ha kawa utek penyangi ha ki terpom le da kwa pi utip chapang kini kipisa chinu pelai ya kini kipisa hinu keliang ya kini kipisa bat kat no uyok pi man keliang pi dapat ya kini ke video hawakut ha kawa uyok pi ya jingtip chapang kini kiwa em kam ble ya pi kadi tok pi yudit nga tok arki negas ngi uklamo chapi chapang ka bina ka circulation na ka RBI ka master circulation ka wada pemi go chitri go bana wasu yong snem ar ha kawa klam go ha deni kamnu ukeliang ya kini kipisa bat kat nu uyoi lada keliang ya kini kipisa Ahmad yong ka RBI lene ka Reserve Bank da bentago ya kini kipisa kiwa jet kiwa in lene kiwa da si da kawa pen em kami da slem ha kipor ha ki ar benta kiwa di white ko kate to ki soil node wa ki mutilated node ini ki soil node to tu ki bisa kiwa da pen em kami da slem ha kiwa yo lese da rim gi bat ni daw de rim gim che bahagi ya gitu jing tho jing tar itu kiwa em ha gitu kepisa bat yo lese boy ni daw wa de jet gi kejak kadu narut nachru dan ni kipisa kiwa da kut ar benta ite to hap gi ha ke soil node ya ki mutilated node to kitu kipisa ha kiwa da viar ka benta ka yong ki dan ni da kut gi cibun dekot ha gitu kepisa ya kam kini kipisa kamnu ukeliangi bat hinu ithau ukeliangi ya kini kipisa woro ye ikeliang ha kinu ki bang QM hajan yong i bat kat kum ka hukum yong ka RBI ta ubuk gi ya kini ke notification ha kitu ki counter QM ki bang wa ki to kloi gi wa him le new exchange ya kitu kipisa ki widget le kipisa ki rim ka rukom ha ka wa ukeliangi ya kini kipisa man gi kamni na ka benta ki soil node le jia wa emi kamwa arpau tli le ne ka maximum value man ga kam san hajar ya ini ye ikeliang normally ha kino ki bang le jia wa tam gi arpau tli ni ki pisa le ne san hajar tam gi ka value ya kini ki pisa ki bang ye gi him da ka wa issue gi i ya ki receipt ha ka wa credit gi le ne wa sugi i din ka tukat ni por ye gila ubu ya ka service charge kat kum ka ain kat kum ka rule wa de ida ka RBI de na ka benta ki mutilated node de le de emi kamwa santli sanpis ye i keliang ha kinu ki bang le ni ha ki non chess branch ye i keliang ki pisa le de ja wa tam santli tang wa ka value yong ki mg hapo san hajar ya kini le de ja wa kitu ki normal bank maxep bi ya kini ye ipa lang ba ka normal post sha kanu ka currency chesmo branch ka em hajan yung i mandayo gi ya kani ka bisa daw investigate gimana dia investigate kam wa hapo le house ngi wa credit gi ya kani bisa account ko yung i da ka wa manda pa ya kani bisa ha mention ile ya ka full detail ko yung i ya ka pertuj ki yung i ya ka branch ko em ya ka account ya ka bang account number ko yung ya IFSC code bat kam ter le dia wa tam san hajar ka value yung kini kipisa ya ka bahahi wa ulai da lede then in person ha kanu ka currency chess branch ka wa em hajan yung i ha ka wa ulai kuliang ya kini kipisa kini ki currency chess to ki em ha ki normal bank hi ha ki wa da bu da Reserve Bank lene wa da bu da ki bank ki wa he ha ka wa da em gi cibun ya kata ki pisah ko da bu gi ha ka wa ye gi keliang kat no ka amount ko i kwa keliang ya woro ya kini ki ain ki rule ha ka wa
pencong kat no ka amount kamu dong ai pi kat kam ki percentage ya kini ki bisa ki wahap akamu related note mo ki wahapo yang kasan pau tengka le de jawa mg ya ketu pisa mo le de jawa pia wa kat no de khot le dau khen gi le de em go kam wa san pau percentage ketuka area le ne ketuka percentage yang ketuka pisa ye yo full amount hai por exchange le de jawa em go hapo san pau percent area yang ketuka pisa dem yo ya kia dan dem pediang lagi exchange akan dipisah. Jadi dia wa ya kitu kipisa kiwa san pau tengka ka value chaning. Jadi dia wa m ke area yang ketu kipisa kat kam kani ka NRR ka wa arja kende yang ka RBI. Ye yo full amount. Jadi dia wa m kapisa ka wa exchange m go haperdi yang ke sopau wa ka prapau percentage. Ye yo kam wachiting yang ketu kepisa ke iwa keliang le da keliang san spa ye yo aspa san pau le de jia wa ketu pisa iwa mudi keliang mg hapo yang ke so pau persen yang ketu area dem yo i ya ketu amau le nem pediang lagi exchange ya itu dipisa le de jia wa kinu ki bang wam pediang gi le ne wam exchange ki ya kini kipisa ki yang pi mandalai keliang pi ye pi complain ha ka RBI lang ba ki benta ki uper ha ka wada bu ha kan ki screen des ngob ha pai da kini de complain kanang wa yo him reaction kat kum ka benta yong ka Reserve Bank of India de u sngo thu ba pi ba utip ba pi ya kini da attach o ya ki link cha kini ki master circulation yong ka RBI ha ka wa sngo ba upure yo pila chibun chu ki jing tip ha ka we to wa ki pisa ki wa tho ya ki content ki uper ki pisa ki wa ki normal bank ki wam pediang lagi give you la exchange directly chaka RBI bat kam ter sing ba upure yakini knang wa mandalai keliang pi yo pi tip kat no wo yo pi bat kam tam le yo pi sing tho wa kitu ki bru ki wa keliang i chaya kam nur kom yo nong gi da ka wa him gi ya ketu bisa bat egi ngai pi chiten ne chipo wa ka amount yang ketu bisa ka wa exchange e wa umani ki wa tip umani ki wa husier nang ba kinu ki kam ki wole i bat kam tam ki jing tip ki em kam to tip i knang wa yo dam yu cha penbek le ne ucha ya lam bakla ha ka benta ko per ki jing im ko yo i ku ble chibun e wa kani ki jing pat ko yong pi wa yo man toy pi la de yo pi ya ki jing man toy sing ba le share lang wa ki wi knang wa kini ki jing tip ki em kam yo i poi cha ki pat ki wa bun ki wa lang ki yong i ku ble chibun bla kur do wi pi